Hallelujah, Jesus. May isang mga koros kami lalame pililir. Ewan so, magichay korusian. Anane, kaping Kauno, puwagi. Sang ni sa puli makalangan. Limpak, Ohng kichayl. Ni may sagan kapunranach. Monay pantulay manuyay kaping kalangan Kieng coach. Give thanks to God. Puwagi. Sa puli makalangan limpak. Esingakin maur. Mapinigats kiyong kichayl. Ni may sagan kapunranach te. Namareng ranach. Chayanane kapingaki ang coach pueki. May ko sa ranche yoma. Koe man mayang. Ani kiyasing akin maur. Kaya nane kapinga coach. Hallelujah. Hallelujah. Main siwa coach kalangan kiyang komoy. Ni may sagan kapunranach main coach. Pagkatang komoy. Kalangan kiyang komoy. Give thanks to you, mighty God, for this breath of life, strength. Almighty God, blessing kabay, nan ranach, na marin ranach. Ikayon kabay may utan, kalakalangan kiyong kumay siyo coach po, ikiyasing akin bao. Ikakiyang konoti, marin ranach. Give thanks to you, God. All praise to you, Father. All praise to you. Maingo, ay tapikin ni may sagan kapun ranach, taranach, abang ko saya. Give thanks to God. Hallelujah. Give thanks to God. Iman ko saya tuwen. Give thanks to God. Puwegi, kasimbalong kichayl, iman ko saya, iman utan, kiskawewe, nandano puksaromasa ni. Ay rin bang ko sang nan Luke Isaac isu irachikik Isaac eu lele Isaac tuaw. Hallelujah. Koskosia tuan me ek ye me aniki ye chokchoko. Aramas ek the all ek me aniki ye chokchoko. Aniki leprosy. Archay banggalang tuan maurun ye all ek ma Jesus kamawi raila. Buksaromasa ni nan Luke Isaac isu irachiki Isaac lele Isaac tuaw masa ni nuway may bangotek. As Jesus continued on towards Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered a village there, 10 lepers stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. He looked at them and said, Go show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed of their leprosy. One of them, when he saw that he was healed, he came back to Jesus, shouting, Praise God. He fell to the ground at his feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan man, Samaria. Oh, Jesus. Jesus asked, Didn't I heal that man? Where are the others, the 9? As no one returned to give glory to God except this foreigner. And Jesus said to the man, Stand up, go, your faith has healed you. Hallelujah. Father, I pray this morning in the name of Jesus. Sabol mong imasan, Lord, and say and talk and heal us both in Jesus' name. Amen. Maingo, ay tapigin ni Mesagan kapunranach, ekosaya, give thanks to God. Give thanks to God, kichayanan,
Kaping nga Kieng coach, kalakalangan Kieng coach, bau. Mamire chail, som korusian, machikik malaut, utang kajayanane, utang give thanks to God. Wasame wat giets, wasame imen so se gini gichail wasats, me egoskosia tuen lebergo, te me lebersigo, te all chok me ego. Buksaroga te tung gichail, me Jesus uya seiloko. Towards Jerusalem. Mona ban rituasao elel nan felicio. Nian so melel nan felicio eminan puan Galilee and Samaria. Hallelujah. Nian so me kachlong nan felicio. Ekilangata te me ek aramas ye all me mimini utan wasato. Buksaramasa ni mo nian so me ekachlong wasao. Ten leper may rail, may wasaw, rail, kaskasiga ro, tola sang ekis Jesus. Pueki, so ang aramas ko so tsaka karani, aramas. Irail, yang mimiseli, likin kiel, likin felech, likin wasama, puiray consider rail, aramas, rauyalar, aramas me, sekanigan, aramas me, solar kacape rail. Isong aramas pugats. Tama sa sumaw tama miran aramas pugo nanan suwo. Iraiso tsaka karani naman. Amen. Pugsara masani miray lukwari Jesus. Jesus at kaun. Have mercy on us. Hallelujah. Niyan siya ma Jesus masani kumail ko na o kasalayong paluar mail, te amail, te kumail, ren priskan. Ansu wo si rai kola, rai la palu kola, kukulang prisko, te wasame priskan miya. Hallelujah. Pagsaramasa ni me, aray chokchongko ap ko sang rail, et sepir ko sang nikilil rail, et recebir ale dia rail healing, recebir ale dia rail, mau kamau ben paluar rail. Hallelujah. Ya tu song ni ang sumage an gi song sumawe ap cepir ko sanguk. Yawan kaperani, yawan utan ompan perperen. Yawan acaipan utan kalakalangan Kieng ko che. Main ko puksarama sanima. One man emenchenan pungarail, me purasang rail, o rapaki Jesus, purlang Jesus, o give thanks and give glory to Jesus. At Jesus ap masani, way kaiten me ek, may kamawi rail laro, me anki lepersio, me anki chokchoko, hey, irail me ek, abo menche me purla. Maingo buksara masani me purlao, I aramasaman me bin foreigns te aramasaman me utan kaitian bin Israel Yemen Samaria ho hallelujah main ko puksaro gade tong kichain ma Jesus masani go on your way your faith has healed you main ko me ek me Jesus kamawi railao. Me ek all te aramas. Me an ki chok. Me Jesus kamawi raila. Irail luklukwari Jesus. Mamasa ni yung Christ. Kamawi yela. Heal me. Heal us. Buksara masa ni Jesus masa ni kumail ko la kasalang paluwar mail. Praise kan. Oh Jesus, hallelujah. Niyan siya may rail kats ko la. Te alu ko la. Kulang kasalang rail. Yay, paluwar rail praise ko. Buksara masa ni ya kokosang. Yay, chokchong ko.
Ya cepir kosang ni nerail ni paluar rail. Mainko ni ansyo may ray kilangata. Emen nampung rail. Men ni ansyo may ray kilangata me kokosang rail. Nan ni paluar rail ta chokchowo. Emen nampung rail. Puralasang rail o kolang rabagi Christ. Ni ansyo me etiarata Christ. Ni ansyo me give thanks to God. Mainko ay tapagin ni Mesang kapunranets. Give thanks and to give glory to God. Hallelujah. Kaping a coach. Pwede sa pul mamasan. Sa pul makalangan ng kichail. Pagtepe kichail te metepe rechail. Makintiar payamaw. Makintiar kapay. Makintiar insanamaw. Niyan siya magkichay kimiminan kapal. Niyan siya magkichay kimiminan utan apal. Niyan siya magkichay kimiminan utan big problem. Kichay utan sa Kauno. Niyan siya magkichay kimiminan situation na solar wasa macay bangkak sobay lang yan. Popilom friend, closest friend, penaining, ay penaining. Rasochikak pil siya wasa ikichay. Rasochikak pil siya wasa iyo. Rasochikak pil siya wasa iya. Ichi magakilang lang ye Christ. Kauno kaleb magakilang lang na nambaur. Niyan siya magakilang lang Christ na nambaur. Niyan siya mag-Christ siya wasa iyo kata. Niyan siya mag-Christ utan hilam maur. Niyan siya mag-Christ siya wasa iyo kata ni situation magmilalaw. Niyan siya mag-aleti iyay kapayo te kealeti payamawo te kealeti iyay healing ho. Pagteper meteper chail magin aleti siya bugat chay siya to give thanks to God. Ima kayo chocho nan pungan kichail men Micronesia the whole world the pilaramas so bilibil. Amen. Niyan siya magichay kimiminan problem nan bad situation. Kichay utan rapaki coach. Kichay utan kin mentiar ta Kauno. Kichay men utan ansyo woche. Kichay lentiar ta Kauno. Kichay men utan ansyo woche. Kauno en utan kentiarche ansyo wo. Ab niyan siya maingo niyan siya mautang katiar ta Kauno. Niyan siya makauno. Kalukuri Kauno sa wasayuk. Niyan siya magkatiar ron payamaw niyan siya magkatiar makauno. Utan sa wasayuk katanan situation no. Kamano kaya kila. Pan kaping a coach. Pan give thanks Kauno. I makayu chocho ansya watch. Mete pere chail. Man gisumaw sumpar. Niyan siya makaulo. Hilam maur. Nan siya makamiminan sangan sumaw sumpar. Kasi uti sangan muya kapag ako sangan muya kapag muya watawatak puksaraw yom utan naglukuwari Kauno. Apan siya makauno hil komoy. Te hil ngay. Chay sulat samanta Kauno. Chay manok kaya kila Kauno. Te so chili pili yun nan sangan situation ta. Whatever you can come up with on situation. On kapal. Kakinlalong. May giniyang lalong. Mansyon may tiarata. Payamaw. Niyan siya makauno sa wasaya. Isolar pil chamanda Kauno. Isolar pil give thanks to God. Mano kaya gila. Ab niyan siya may piligin pureng lalong nan kapal. Ibilkin chamanda Kauno. Hallelujah. Oh, kaping a coach. Praise God. Ima kayo chocho. Ima kayo tir. Rechail. Makintiar chay payamaw. Solar chamanta Kauno. Iman challenge achay maur mainko. Pueki maur wach.
it's all about give thanks to God. Icharma chigichik, laut, icharma shumau, socha shumau, icharma miamoni, socha moni, icharma miamonga, socha monga, icharma problem, socha problem, kaping akots. Give thanks to God. Kichayanane aan ki moren ye give thanks. Kichayanane aan ki moren kalangan. Pueki kalangan and coach magats kiyong kichay. Niyan siya magkichay gintiartap insa na o teperan. Chay sulak sa manta Kauno. Am niyan siya magkichay gindalong kapal. Iyats kichay. Kichay bil tatay ruguti. Utan uya tatay ruguti o. Utan karakarako. Utan tauliya la karakarak. Utan uya karakarako. Utan. Hampol utan. Hampol. Utan. Paki rangkots. Hallelujah. Am niyan siya magkichay tiarata at say payamaw de Kauno pa sa pangachay kapagap. Niyan siya magkichay tiar. Ta magkichay ananew. Main ko. Yakichay. Utan pon popochay utan. Utan kokota. Utan. Tuwa siya kapandan ni. Tensyo wape. Amen. One pan. The one I achay tiarta achay. Kapay. Hallelujah. Amen. Remember siya siya kichay ni siya kapun ranach. Kichay ranach tuwa siya men sa meriaw. Mapuro to rin Kauno. Yay Jesus. Oh, give thanks to God. Jesus masani. Ayay rail. Me tiwa mano. Where is the 9 man? But tama ka reta eman siya mapuro to. At may ko, pugsaramasan niya, men sa Maria, mapuro to. Hallelujah. Yawewen, mapugats. Te yawewen, mapugats. Ikamela na me tuwa mano, Israel men Israel. May Israel mapano tana na give thanks to God. Mo ismese. Jesus masani masats men Samaria mapurotong. Mesocha na koneng. Pwede kay tenutan. Iyara masoma anane. Hallelujah. Maingo. Niyan siyom Jesus pogi la korusian. Anane give thanks to God. Anana utang kapingakots. Anana utang kopureng Kauno mekoros. Rimi men-challenge yung kichail. Imang pureng oneta sapan. Imang pureng kakela kichail. Ma kichay miminan maureo me slack. Kichay sola. Peran ki give thanks. Kichay kin kapingatsa coach. Te give thanks Ohng Kauno. Te kalakalangan ki yung coach. Niyan siya magkichay kin payamaw. Eri, siya na change sa child attitude. Pweki, nanapal ng situation so siya libilibin. Mangay apal, kicaya na give thanks to God. Siya sa mga may chamanta story yu. Olaman, ekin patapatak. Niyan siya megin patapatak na apuchak man, ekin yangi. Na apuchako utangin, men 9 kisus, ye apuchako. Abutan ang siguro sa babaw bangin ko wala patak wasagis napucha ko bangin niyang. Rensyon napucha ko ganiyang ang siguro bangin ko sa iya. Praise the Lord. Nanayano la bangin patapatak napucha ko bangin. Praise the Lord. Praise the Lord. Enrico ko na rano ababaw pangakitar. Agin ko sa iya. Praise the Lord. Ansyo megin patapatak. Rensyon Ola chamanta mauta na abuchakin gin men 9 kisus. Eri, ansum ewa bang kola batako. Na abuchako paniyangi, ayantang na abuchako. Ibang pointa nom sus. Agas kaschapan pureng
inta, praise the Lord, niyan sumiman, patapatak. Napucha ko, pero nokke, ipansola, inta, putan, epanain kiersus, all upang pioneer nasus. Main ko, niyan sumiran, lelwasaw, all patapatak. Hallelujah. Niyan sumolo patapatak, napucha ko, solakak, utanamen ko sa yayer, praise the Lord. Main ko, lulukiyaman ko siya. Hiuta chautan, lusta chau, pucha ko, lusta chautan. Sus or no sus, praise the Lord. Amen. Sus or no sus, praise the Lord. Klang, it doesn't matter. Mami at asoche. Nan situation tama kami milalin. Nan situation tama milalin. Makanane so ngayon. Kananece, praise God. Kananece, give thanks. Hallelujah. Main coach kalangan kiyong kumoy. Kapag po pagi kumoy kitsin kapayata. Sabol mo muy masan nan mong yung chorus. Nanats mong yung kits chorus yan mayang rong-rong. Mamasani. Sabol mo masan. Kapayata kits o kits chorus yan ka give thanks to you. Every day, all the time, any second, anytime. Nan sa mga situation ta, so chile bilipil, may face, problem, mountain, storm, a smooth way, a rough way, we will give thanks to you, God. Even you answer prayer or you don't answer prayer, we will give thanks to you, O God. Main coach kalangan kiyong kumoy, ikapagap kikits korusian. I pray for healing. I pray for kabay. Po naman kids. Blessing. Successful. Prosper. Nanas more. Kabayata sa bulumamasan. No maramas. O tama sa pamuyan na marahin ranets. Father, give you praise. Give you thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen. Kalangan. Kauno gatsin. Kabayata sa bulumamasan. O korusiyan. Arlar. See you next time.